Kaseng Bhalang Confederation of Riboy People lengbau ba pateng marsing ubri working president habakran sya kilat patai kubor Hariboy district halor kajingmi jong unong ilam kaseng Voice of the People's Party uba Arden Miller Basoymoy ban persya halor ka roster system lane ka bha thungkam thungjam hapo ka jela kabala bha na ka banta ki jaj benriu garo ban ki jaj benriu khasi jentia kaba haba perkhat ya kejing bun pai bat kiwi kejing pensiong nong rim kene ka roster system kalak takjur bahaya ka bha jong kerilum khazi bajantia hagabai dei bat kecingkran jong ba Arden Miller Basai moj ban mi syamadan ban yikhi utiu nong ilam jong kaseng Confederation of Riboy People ulong ba kaseng borok kawai kanai kejing kersian yo ba Arden lembat kaseng Voice of the People's Party sina kalian jongi ka CORP kabdai kawai nagi seng Bhalang apo ka them Riboy iwan nak ngeski ban penpau seki press ki media mana kalian ka jongi ni wan ya kapan pensengau seki pajba jo ka briu hanjo trap ba hadin bagi loi ba kadon ka jinga kran apo assembly hang bedai bat ka roster system tena kalian ka jongi ru ni ai ka jingkersan ya weina ya mele jongi nang nen apo rilum khasi jentia iba Arden ni iba ka sorkar kalamut mempetrikam ya kane ka roster system te naglang ka jongi ni ai ka jing support ya no MLA ubalai kran apo assembly aka bedai bat kane ka roster system te naglang ka jongi ka seng duan ya kapan persya ya ka jing petrikam ya kane ka roster system nomor bagi iba lada petrikam no mentah ya ka roster system kandon ka jing kta ya ka briu hanjo trap nomor ngi iba kalano lupa kata terjur kalano sapo rilum garo tinggi ba kejing keduk kam keduk jam gini si mementah jadi inta kadau nageleng kaseng ka bedon kejing ba khli namda gari ba ka jaj benriu ngi ngiwan ni ban persya ya kana ka roster system ka ba mut ban pelong anyo ha kana ka state ka jongi nomor kejing kta kada ngi jaj benriu khasi nang ikhanya ka population ibun mengi khasi henrai ugaro duna henrai lada petrikam ya kane ka bha ukambun ugaro banyo jadi nak kadau nagleng juga seng kay nga rim ya kaman ay ka jing support ya uba Arden lada ong ba men kane ukuran pone su ong ba ngihap ban mi sa surok nagleng jungi ka seng ngilaklong ke baredi ban ya mi ilang sa surok ban ya persya ya kane ka roster system kat bakam kat bakimpat penbiang ha ka bede ya kabha thungkam thungjam nang napok garilum khasi ke jongi namaringi iba ka kta sisa ladakin petrikam no mentah-mentah di penpau sya ka sorkar ba na kalian jong ka CORP ni persajur ya kane ba ni kerpat ya ka sorkar ba kadai ban da snabha ban da primha ba kane ya bayang lang equal bat ni khasi bat kigaro kadai kita ka jing persingau ke jongi bat sakawai ngi kwa ban kerensai segitu ki seng Bhalang ki bana po rilum garo ki ba persya makiru ki persya aga baidai bat ka jingris jong iba Arden ya kene isu ngi sukwa banong ngi nom persya ya kata ka jing persya ka jong ki handai ngi penpau ba lada kaya berlang bat ukasi jantia bat ugaro kata ngi kloi ban ya kersan handai ngi iba menta kata kam ya bang ka no siliang din kadau ngiwan ya kapan persya ya kane ka roster system